reka mbasuze kandi mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse nanone muri studio kuri mikoro ndi Bosco in Region Info, aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho kugeza kuri ubu. Kivu y'Amajyepfo, Uvira ndetse na Fizi haravugwa imirwano, ni mu gihe abarwanyi ba FC23 bongeye kugaba ibitero bigamije kwigarura umujyi wa Uvira, aho abayobozi b'uyu mutwe wa 23 basabye abarwanyi babo kudahagarara. MRDP twirwaneho yigambye guhitana Colonel wa Wazalendo muri bice mu mirwano ikomeje kuhabera, naho Kipupu Mikenge, FARDC ndetse na Wazalendo bafashe ibikoresho byinshi cyane bya 23 byari biri gushyirwa abarwanyi ba MRDP twirwaneho ndetse Red Tabara Gumino n'indi mitwe itandukanye ikorana na 23 muri ibi bice. Umutwe wa 23 atangaje ko imirwano yabaye ku munsi w'ejo tariki 11 ari imirwano yari igamije kubangamira ibiganiro byongeye gusubukurirwa i Geneve mu Busuwisi, aho batangaje yuko hatagize igikorwa ibi biganiro bishobora guhagarara. Mu gihe ibi biganiro byaberaga muri Katari biza kwimurirwa mu Busuwisi nyuma yuko Qatar umutekano utifashe neza. Hanze ya Afrika, JD Vance, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasabye Iran guhagarika ibitero byo kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe kitarenze amasaha 21 bitaba ibyo, agaragaza ko ashobora gukorwa igikorwa kidasanzwe gishobora kugeza Iran kwirimbuka ryayo. Ni mu gihe Mojtaba Khamenei akomeje kwihagararaho mu gufunga umuhora wa Hormuz, ibikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi mu bijyanye n'ibiciro kuri peteroli. Turabigarukaho ayo makuru yose tukaba tugiye kwa twayava imuzi n'imuzingo, tugufite n'ibindi byo bitandukanye. Turaza kunyarukira Warungu, hari amakuru ari guturukayo, ndetse muri Kivu y'Amajyaruguru naho turaza kwerekeza mu bice bikomeje kuvugwamo imirwano, haba muri teritwari ya Masisi. Turageruka mu mujyi wa Goma, haravuga gusubiranamo kwa harimo General Buduwi Ngaruye na General Sultan Emmanuel Makenga. Turareba icyatumye hashyirwaho uwo bita Ntumba Viki, nawe turaza kugaruka kwishyirwaho rye ku buyobozi mu myanya ikomeye cyane yo hejuru. Ibyo byose tukaba tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo. Hano rero nta gutinda, reka twinjire. Ariko mbere yuko twinjira ngomba kubanza kubasuhuza by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi bice bigiye bitandukanye mu Rwanda, mu bihugu bya Afurika mwese. Abo dukurikiranye bari hanze ya Afurika ku migabane igiye itandukanye, namwe ntabwo twahwema kutabasuhuza, ariko kandi nabasaba gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri uyu muyoboro kugira ngo ujye ukurikirana amakuru mu buryo bwiza kandi busobanutse. Reka twinjire mu makuru nta gutinda. Kuri iki cyumweru tariki 12 mu masaha mu gitondo kare cyane, aho benshi batangaza ko bizare ku isaha y'isa 6 mu duce turimo Murongwe ndetse na Sange, nibwo hongeye kumvikana imirwano. Na amasasu menshi yumvikanye by'umwihariko ku batuye mu mujyi wa Uvira, bemeza ko ibi bice byumvikanagamo umuriro ukomeye cyane. Gusa 23 ngo bamwe mu barwanyi n'abashyigikiye uyu mutwe batangaje ko ibi bitero bizari bigamije kwigarura umupaka wa Kavimvira ndetse no kwinjira muri bimwe mu bice byo mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko kuri aya marembo yaho. Ariko icyakoza abarwanyi ba FC23 muri bitero batangije mu masaha mu gitondo ntabwo bigeze babasha kugera ku ntego, aho amakuru avuga yuko abarwanyi ba FC23 bitero bagabye byahise bihagarikwa na coalition cyangwa se regime y'ubutegetsi bwa Kinshasa igaragaramo Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDNB, FARDC, abacanshuro, ndetse bikavuga ko abitwa FDL nabo bashyigikiye umutwe w'ingabo za Kinshasa muri ibi bitero byagabwe ahangaha mu guhagarika abarwanyi ba FC23. FC23 iravuga ko yifatanyije twirwaneho ndetse na Red Tabara, by'umwihariko bigavuga ko bashaka kwigarurira umupaka wa Kavimvira mu rwego rwo gukomeza gufata ibice bishaka kongera kubahisha amahirwe yo gusura mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kuri ubu ngubu kuva mu kwezi kwa 12 bivuga ko uyu mujyi wa Uvira wongeye kugenzurwa kandi ugafatwa n'ibiro ry'igisirikare cya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abashyigikiye umutwe wa 23 bavuga ko uyu mujyi utari mu mutekano, mu gihe kandi uruhande rwa leta rwo ruvuga ko icyo kibazo cy'umutekano muke kihagaragara cyaba gituruka cyangwa se cyaba giterwa n'ubundi n'abashyigikiye uyu mutwe wa FC23. Ibitero byabaye mu masaha ya mu gitondo, bizari mu masaha ya saa 9, humvikanye intwaro ziremere ndetse n'izoroheje. Ntabwo harabarurwa umubare nyirizina w'abarwanyi ba FC23 babaguye muri bitero, nubwo hataramenyekana no kuranirwa Wazalendo uko byaba byagenze cyangwa se FARDC.
biravuga ko intwaro zikomeye cyane zirimo AK47 machine gun ndetse na PKM arizo zakomeje kugenda zumvikana muri ibi bice. By'umwihariko mu Rongwe biravuga ko hariho habaye imirwano ikomeye cyane amasaha agera kuri 3 humvikana ugukozanyaho ndetse kandi nanone ku mpaka wa Kavimvira. Ibitero byahagabwe ntacyo byigeze bihungabanyaho kubera yuko ku ruhande rw'u Burundi ingabo z'u Burundi ziracyagenzura 100% utu duce, naho ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nanone FARDC by'umwihariko special force yabo iracyagenzura nanone uyu mupaka. Sange kandi kamwe mu duce n'umundi tubaze iminsi tuvugwamo imirwano kilometero 30 kugira ngo werekeze mu mujyi wa Uvira, biravuga yuko naho hakomeje kugenda habera imirwano, ariko barwanya bafite 23 ntabwo babashe kwigarura iki gice, ndetse kugezana n'izi saha ntabwo barabasha kuba bakwigarura agace akariko kose hano muri utu duce two muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero byanga muri Kivu y'Amajyepfo bishaka kubangamira ibiganiro biteganyijwe kubera mu Busuwisi ku itariki ya 10 guhera ku itariki 13 z'uku kwezi nkuko bivugwa. Gusa abarwanyi ba FC23 bafashe iya mbere nkuko byatangajwe na Lawrence Kanyuka uvugira abarwanyi ba FC23, bavuga ko bangamiwe n'ibitero biri kugabwa mu duce tugiye dutandukanye. FC23 itangaza aya makuru yavuze yuko ibitero byagabwe na coalition ya Kinshasa ndetse batishimiye ibyakozwe. Umurwanyi wa FC23 Lawrence Kanyuka uvugira abarwanyi n'ubundi nk'ibisanzwe yavuze ko kuri iki cyumweru guhera ku isaha 4 z'ijoro kugeza amasaha ya 10 za mu gitondo aribwo imirwano yari irimo kuba. Yavuze ko imirwano yanumvikanyemo ibitero bya drone, ndetse Lawrence Kanyuka ashimangira adace ku Rwanda avuga yuko ibitero bya drone byibasiye ibice bituwe cyane n'abaturage birimo Minembwe n'utundi duce twakikije. Ibi kandi bikavugwa ko ngo bikavugwa n'aba barwanyi aho bemeza ko ibi biri kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. FC23 yavuze ko uburyo leta ya Kinshasa irimo kwaktinga muri ibi bikorwa bigaragaza ko mu by'ukuri bari kubangamira amasezerano y'amahoro agomba kubera mu Busuwisi cyangwa se Switzerland. Ibi rero bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane kugura kwari guteganyijwe hagati y'abashyigikiye umutwe wa 23 ndetse n'uruhande rwa leta mu biganiro bigamije gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwa diplomasi. Nubwo bimeze gutyo imirwano iri kuvugwa, abarwanyi ba FC23 ndetse nabo bafatanya MRDP twirwaneho bigamze guhitana bamwe mu bashyigikiye uruhande rwa leta ya Kinshasa. Aha niho MRDP twirwaneho yazamukiye ivuga ko yahitanye umurwanyi kabuhariwe. Uyu nguyu ni Colonel Etienne nkuko bivugwa, uyu akaba hari wo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Icyakoza uruhande rwa leta ya Kinshasa ntabwo rwigeze rwemeza urupfu rw'uyu mugabo cyangwa se ngo ruhakane ku byavuzwe na MRDP twirwaneho mu gihe hagikomeje gukorwa iperereza. Biravuga ko MRDP twirwaneho yavuze yuko yaje kushyira hasi uyu mugabo ndetse na bagenzi be bari kumwe. Icyakoza MRDP twirwaneho ntabwo yigeze igaragaza ibimenyetso cyangwa se ukuri ku byo batangaje, by'umwihariko birimo nk'amafoto cyangwa se video bigaragaza uyu murwanyi koko yaba yarashwe cyangwa se yahitanwe n'uyu nguyu yaba yahitanwe n'aba barwanyi nkuko birimo kugenda bitangazwa nabo. Iyi mirwano iri kuba muri Kivu y'Amajyepfo iragira ingaruka zikomeye cyane zirimo ziratuma abaturage benshi bava mu byabo kuri ubu, kandi bikavuga ko guhera mu masaha ya mu gitondo byaje kubangamira urujya n'uruza ku mupaka wa Kavimvira, kubera ko benshi bagize ubwoba bwo gukomeza kwambuka ndetse no gukora ibikorwa byabo bya buri munsi n'ubundi basanzwe bakora kuri uyu mupaka, mu rwego rwo gutinya ko bashobora guhitanwa n'imirwano ndetse n'ibitero by'amasasu byari bikomeje kubera kuri uyu mupaka wa Kavimvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuba ibangamira ibiganiro ndetse n'uburyo bwa diplomasi. Gusa icyakoza uruhande rwa Kinshasa narwo rukaba rumaze iminsi rutangaza ruvuga ko rubangamiwe narwo n'ibitero biribo birakorwa. Naho ku ndondo ya Bijombo n'ubundi hakomeje kuvugwa imirwano mu bice bituwe cyane n'abanyamurenge, dore ko kuri FARDC ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo bongeye kongera umubare w'abarwanyi babo nkuko bivugwa ngo ibi byagaragaye mu bice bituwe cyane n'abanyamurenge, by'umwihariko mu giturage cya Muramza, no kuvuga ku ndondo guhera muri zimera z'iki cyumweru. Abarwanyi ba MRTP twirwaneho bakaba batangaza bavuga yuko hari kugaragara kwiyongera gukabije cyane kw'iyi coalition
ndetse MRDP twirwaneho ikaba yavuze ko itazi impamvu iyi coalition ya Kinshasa yabiri kongera umubare ku kigero kingana gutya, aho bavuga ko batewe ubwoba n'ibimenyetso biri kugaragara muri utu duce ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane zirimo no kugeza bamwe mu baturage kuva mu byabo ndetse bishobora no guteza impfu. Ibi rero ntago biragira icyo bitangazwa n'ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa mu gihe gikomeje gukorwa iperereza ndetse no gushakishwa icyakorwa kugira ngo hamenyekane ikiri kujya mbere. Gusa kugeza kuri ubu ngubu hakaba hagaragaye amafoto ndetse n'amashusho asobanura ibiri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba bivugwa kuri iki kibazo. Uyu Colonel wigambwe n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho kuba bamuhitanye no kuvuga Etienne Karumuna ntago nawe aragira icyo atangaza, no kuvuga feedback bimuvugwaho ngo hamenyekane niba akiro cyangwa se yigeze yitaba Imana. Icyakoze hategerejwe amakuru y'ukuri aza gutangazwa n'umuvugizi w'ibikorwa bya Skora ya kabiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, ari nawe ufite mu nshingano gutangaza cyangwa se kuvuga ibizaya makuru, no kuvuga uwo bita Lieutenant cyangwa se Lieutenant Ligan Buyi Kalonji uvugira ibikorwa bya Skora ya kabiri hano muri iki gice. Ibitero ku mujyi wa Uvira bishobora gukangura intare yari yisinziriye ari igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mujyi wa Bukavu ndetse na Goma, bigatuma habaho gusubukurwa kw'ibitero bya za drone bimaze iminsi bibangamira ku buryo budasanzwe abarwanyi ba FC23 nk'uko bizakomeje kugenda bivuga kuva mu minsi yashize. FC23 na n'ubu kandi kabivuga ko ikigirwa ingaruka zikomeye cyane n'ibitero bya za drone byagiye bigabwa mu bice bigiye bitandukanye bikagira ingaruka zikomeye cyane. Ubu rero biravugwa ko ibi bitero biri kugabwa n'abagize itsinda ry'umutwe wa 23 hatabaye kwitonda bishobora kuza gutuma Kinshasa yongera kuza kwisanga mu mirwano, mu gihe nyamara bivugwa ko uru ruhande rwari rwarahagaritse imirwano mu rwego rwo gushyigikira ndetse no gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano bishingiye ku masezerano yagombaga gusubukurwa afite aho ahuriye n'igihugu cya Qatar yongeye gusubukurirwa muri Switzerland. Abashyigikiye uruhande rwa leta ya Kinshasa bavuga ko M23 ari imaze iminsi igaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri teritwari ya Walikale, Karehe ndetse Masisi muri Kivu y'Amajyepfo, Warungu n'ahangaha muri Fizi na Uvira. Ibimenyetso simusiga bitangwa n'uruhande rwa leta bavuga ko ibi bigaragazwa no kongera ibikoresho by'umwihariko bimwe bikomeje kugenda bifatwa, dore ko kuri ubu ngubu kuri iki cyumweru uruhande rwa leta ya Kinshasa rwatangaje ruvuga yuko rwafashe ibikoresho bitandukanye byarimo bigezwa ku rugamba muri teritwari ya Warungu. Ibikoresho byafashwe birimo intwaro ndetse n'amasasu. Ibi bitangajwe na coalition ya Kinshasa bivuzwe nyuma yuko mu masaha makeya atambutse agera kuri 48 n'ubundi coalition ya Kinshasa yari yamaze kwigamba ko nanone yafashe ibikoresho byari bishyiriwe MRDP twirwaneho, burimo ibikoresho by'amasasu ndetse n'imbunda, bakaba barabifashe mu cyerekezo kipupu Mikenge nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byakomeje kugenda bibivuga ndetse bigaruka kuri aya makuru. Cyakoze ibi bikoresho byose ntabwo byigeze bigera kuri abarwanyi, ari nabyo byabangamiye ingufu ndetse n'ubushobozi bw'ibitero byagombaga kugabwa muri bice bimwe bikaba byasubitswe, hanyuma ibindi biza kuba byakomeza nk'uko aya makuru yakomeje kugenda asirikira. Ayo FC23 imaze iminsi igaba ibitero mu bice bimwe na bimwe byaha muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero bikomeye cyane ndetse bivugwa ko bikunze guhagarikwa n'utudege tutagira abadereve tw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, drones. Utudege bivugwa ko ngo tutarobanura nk'uko tubishinjwa n'uruhande rwa leta y'Kinshasa. Hategerejwe igishobora kuza gukorwa mu masaha ari imbere, mu gihe ibiganiro habura amasaha cyangwa byongere gusobokorwa, ndetse impande zombi uko ari ebyiri zikaba zamaze kugaragaza ko zigomba kohereza abazihagarariye muri ibi biganiro. Uruhande rwa FC23 ruravugwaho guhindura abagombaga kwerekeza muri uyu mutwe nyuma yuko hajyagayo abarimo Benjamin Mbonima. Ubu biravuga ko ishyirwaho ry'umwe mu bayobozi bashya ba FC23 rishe byinshi kugomba koherezwa muri biganiro, aho bitekerezwa ko bita Vicky Ntumba waherutse kugirwa usa nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri leta ya Kivu ya FC23 cyangwa se uhagarariye ibijyanye n'ububanyi n'amahanga ku ruhande rwa FC23 ari ushobora koherezwa i Geneve mu Busuwisi
bitewe nuko kugeza kuri ubu ngubu abenshi mu barwanyi ba M23 bitekerezwa ko bari bakenewe kugira ngo boherezwe muri ibi biganiro, bo bamaze gufatirwa ibihano ndetse bashobora gutabwa muri yombi mu gihe baba berekeje muri uru rugendo. Akaba ari nayo mpamvu rero bivuga ko uyu mutwe wahisemo guhita ushyiraho umuyobozi mushya utari afite aho ahuriye n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo bakizera uruhande rwe. Uyu kandi ngo akaba mu by'ukuri azwiho kuba ari umuhanga ndetse n'impuguke mu bijyanye n'ibiganiro, mu bijyanye na politike ndetse n'ubukungu, bishobora gufasha abarwanyi ba M23 kugira uruhare muri biganiro bivuguruye birimo birategurwa na leta y'i Kinshasa ndetse n'abarwanyi ba M23 n'abahuza barimo Qatar ndetse n'Ubusuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango igiye itandukanye nk'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'imiryango ikomeye cyane ku isi irimo n'umuryango nka UN, umuryango w'abibumbye. Kugeza kuri ngubu hategerejwe ikiza gufatwaho nk'umwanzuro kugomba koherezwa n'abarwanyi ba M23, gusa biratekerezwa ko ikipe yari isanzwe yoherezwa muri Qatar ishobora kuba yahindurwa, hakaba hakoherezwa abandi bahagarara uyu mutwe bakayoborwa na Vicky Numba nk'uko byakomeje kugenda bitekerezwa, mu rwego rwo kwirinda ko abasanzwe boherezwa n'uyu mutwe bashobora kuba bafatwa. Ngayo nguko ni amakuru rero dukomeje kugenda tugarukaho, ariko ari nako ngenda nshishikariza mwe tubana umunsi ku wundi gukanda subscribe cyangwa se sabone, by'umwihariko tukarushaho kugenda tubana uko bwije n'uko bukeye. Si byo gusa kandi nsaba mwe mwese mudukurikirana kuba mwanyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp, tukarushaho kugenda tubana. Colonel Etienne Karumuna biracyakomeje kugenda bivuga ko yaba yitabye Imana yishwe na MRDP twirwade nk'uko babyigamze, ariko ari nako ngenda nkwibutsa ko uyu bitaremezwa n'uruhande rwa Kinshasa anarwanira koko ko byaba ariko byifashe. Ubwo turakomeza kugenda tubakurikiranira iby'aya makuru, twambuka twerekeza mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gufata indi ntera. Ibijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel biravuga ko umuhora wa Hormuz ukomeje guteza ingaruka zikomeye cyane, nyuma yuko uwasimbuye Ise Khamenei ari we Mojtaba Khamenei nawe avuze ko icyemezo cyafashwe na se mbere ko yitaba Imana cyo gufunga umuhora wa Hormuz ucishwamo utugunguru twa peteroli ibihumbi n'ibihumbi umunsi ku wundi, kigomba gukomeza gushyirwa mu rwego rwo gutanga gasopo ndetse no gutanga ibihano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugaragaza ikimwaro cy'ibi bihugu. Ngo ibi birakoma mu nkokora bimwe mu bihugu byinshi hafi ya byose ku isi bikoresha ingufu zikomoka kuri peteroli mu bijyanye na transport, bitewe nuko iki gice kiri mu bigaburira isi yose ku kigero cya 20% ibituruka kuri peteroli, byahise bigira ingaruka zikomeye cyane kugeza no ku bihugu bya Afurika, aho ibiciro by'ingendo ari byo byabanje kuzamuka, hanyuma nyuma y'izamuka ry'ibiciro by'ingendo hakurikiraho n'ibiciro bisanzwe by'ibicuruzwa, aho bivugwa ko isi yose iri gukangarana ku cyemezo cyafashwe na Iran cyo gufunga uyu muhora wa Hormuz, biri guteza ingaruka zikomeye cyane. Ubu biravuga ko amato ibihumbi n'ibihumbi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateguwe kandi neza, hamwe n'indege zidasanzwe zizwiho gupakira byinshi kandi zikoreshwa n'igisirikare nk'uko bivugwa, ngo zigiye kujya gushaka peteroli hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibi bikaba bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, birimo guhombya amasosiyete atandukanye mu bihugu by'Abarabu ndetse no kugira ingaruka zikomeye cyane ku bucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara. Ibi byatumye nyuma y'uko Perezida Donald Trump avuze y'uko basabye ko hashyirwaho agahenge, ubu ngubu noneho Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana J.D. Vance mu masaha makeya atambutse amaze gutangaza amagambo akomeye cyane, aho avuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye amasaha 21 igihugu cya Iran kuba cyatekereje ku byo guhagarika imirwano ndetse n'ibitero bigamije kwiyora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyo aricyo cyose gifite aho gihuriye, no kuvuga n'uyu muhora wa Hormuz ukomeje kuvugisha isi yose muri rusange. Ntago Iran iragira icyo itangaza kuri uyu mwanzuro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo guhagarika ibitero byo kwiyora ndetse n'ingamba zakomeje kugenda zifatwa nk'ambargo zo guhana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakosa uyu J.D. Vance
Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Iran nitagira icyo ikora nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gikomeye, nyuma y'amasaha 21 baza gukora ibishoboka byose bakagira uko babigenza mu gukemura iki kibazo bishobora no kugeza kwirimbuka rya bamwe mu bayobozi ba Iran, nk'uko amakuru yakomeje kugenda asirikira hirya no hino akomeje kugenda abigaragaza. Abenshi bati iyi ni intambara y'isi ya gatatu yongeye gutangizwa, atariko ni ku bushotoranyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, dore ko Israel ariyo yatangije ibitero kuri Iran byabigamije kwihorera nyuma y'uko ibihugu bimaze iminsi bitumvikana. Abandi bati Israel ya Benjamin Netanyahu yagabye ibitero kuri Iran binyuze mu gushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko batifuzaga yuko Iran yagira ibisasu kirimbuzi, dore ko Iran ishinjwa gukora ndetse no gutegura urugendo rugamije kwibikaho ibitero bya nuclear weapons, ari nabyo byatumye kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abatarishimiye icyo gitekerezo n'uwo mwanzuro wafashwe na Iran, bavuga ko bazahagarika kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma ikorwa ndetse n'inganda zose za Iran zikora ibyo bikorwa cyangwa se zikora mu by'ukuri ibyo bisasu bya nuclear, ari nabyo bikomeje kugeza isi ku kaga gakomeye cyane, izamuka ry'ibiciro ndetse n'intambara z'urudaca zidahagarara. Ibyo rero akaba ari byakomeje kugenda bivugwa hirya no hino kugeza kuri saa kuri iki cyumweru tariki 12. Bashimira cyane mwe mwari mudukurikiranye muri minota twari turimo dusuzuma amakuru byari bikomeje kugenda bitangazwa. Munyemerere tuze gusubukura amasaha ari imbere tureba n'ibindi byagezweho kuri mikoro na Bosco ni Region Info. Mugire ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Turagaruka amasaha ari imbere, ariko nibagirwe kunyarukira mu groupe yacu ya WhatsApp ariyo Songa Mbere, hawuca mu hatangirwa ibitekerezo nyuma yo gutanga igitekerezo n'inyunganizi kuba taramaze kugerayo, wamaze kugerayo sava, ubwo kuba taragerayo rero turaza gura amasaha ari imbere. Mugire ibihe byiza.